nakiriye umukobwa mwiza cyane kuri Iris Rwanda TV, nitwa Mr Jean Ngugu Muranzi, ngo bamwita Sharoni. Nta mukobwa mwiza ntazi amazina ye. Useka neza. Urakoze. Ko ufite ubwoba? Ntabwo mfite. Uri umwana uri mukuru? Ndi hagati. Ufite imyaka ingahe? Ndi kuva mu gihe cy'abatini. Tini ni iki? Tini ni imyaka mitoya cyane. Ubwiye kuvanga? Imyaka 18. Ubwo ugiye kuvanga abagabo tubabwire baze? Byashoboka. Uri tayari? Ndi tayari. Wakwakira abangahe ku munsi? Oya ntabwo. Ugereranyije n'igihe ndimo nawe. Nta n'umwe urakira? Nta n'umwe ndakira. Sharon. Mama wazi ko witwa Sharon? Arabizi cyane. Ari wowe bizi. Twe kubeshya. Ntabwo beshya. Umuntu ava mu bwana ryari? Uri umukobwa uri umwana? Umukobwa. Ubwana buvuyemo? Ntabwo ndabuvamo neza. Biraringaniye. Urabura iki? Ndabura iki? Njye mu bitekerezo mfite umuntu wavuye mu bwana nyine bazi ko yabyaye. Nicyo kigaragaza ko umuntu yaretse kuba umwana. Ugiye kuba ko abafiyemere batakiri abana? Ntabwo aba ari abana kuko ni byinshi baba bazi mu buzima bwabo. Hari n'abo batera inda bafite imyaka 15. Abo nabo nyine twabagereranya n'abafiyemere ntabwo baba batandukaniye. Ni ikihe kintu ukunda mu buzima kurusha ikindi? Ikintu nkunda cyane njyewe nkunda kwambara nacyo. Nicyo kintu nkunda numva nko kuba umufashionike. Ngo? Cyane. Umufashoni? Ushaka kwa Bianca? Nkarenga Bianca ahubwo. Ukaba nkande? Naba nande. Ndenzeho Bianca ho gato byaba ari neza. Cyangwa tukanganya tukaringanira. Nta kintu byaba bitwaye. Okay. Ugiye kudutandukanyiriza ibintu bibiri. Ingimbi n'umwangavu. Ingimbi ni iki? Umwangavu ni iki? Ngereranyije ingimbi ni umusore cyangwa umuhungu muri make. Umwangavu ni umukobwa. Ku myaka ingahe? Guhera 12 kugeza 10 aho ngaho. Ubu twavuga ko ari umwangavu. Then ingimbi. Wasoje ubwangavu ufite imyaka ingahe? Njyewe? Nari mfite kagereranye 15 se aho ngaho biraho. Uri umwana wa kangahe mu rugo? Ndi umwana wa 4 mu rugo. Mu bana bangahe? Mu bana 5. Mu bana 5. Umama wazi ngo uri hehe? Mama azi ko umerereye mu majyaruguru. Majyaruguru? Umama ari hehe we? Iwacu ni mu Tabagwe kwa Yago. Ndi umwana wo kwa Yago. Hano ubuzima butangirira? Ubuzima butangirira. Ntiwahasoreze? Cyane pe. Ngo hari abantu babiri Itabagwe ni Rusizi. Umuntu wavuyeyo ntasubirayo? Ntabwo asubirayo. Yango niyo mpamvu nanjye nakoze amajyaruguru. Uhamaze igihe kingana iki? Naje mu majyaruguru ngiye kwiga nangiye A-level. A-level? Cyangwa A-level? Nahageze level 3 ubu ngeze level 4. Akabazo k'amatsiko twihuta cyane, ndakwaza ibintu bivangavanze kugira ngo abantu tutazi kuba challenginga. Ni iminota 5 turi kubona umunota umwe. Umenye ubwenge. Wasanze utubaye amatwi? Oya. Nukavuga nyine uba warize mu bigo birishaka. Kugibona umwana mugenda narapfumuye. Nyine njye nakuze mbikunda. Niwacu babikunda ariko batabigukorera. Then avuga tushoboye azi yabyikorera. Ninde wagishije inama? Nawe. Then njye namubwira ati ndumva kuri uyu munsi nshaka gupfumura. Ikintu usabye nuko mu mafaranga arayampa. Ni ikihe gice cy'umubiri wawe ukunda? Ngo iki? Hose ndahakunda. Kuko nta kintu kiri ku mubiri wanjye nanga. Iri kumwe na boyfriend wawe? Ni ikihe kintu ukunda ko yagukorera?
Hard. hard. Okay, muherukana kwa kangahe? Duherukana ni so gereranyije nk'ibyumweru bitatu. Ababyumva bumve ko wavuye ku isoko udakeneye Ntabwo ndisimba. udakeneye boyfriend. Ntabwo mukeneye pe kuko ndamufite. Iki uheruka kumuca inyuma ryari? Ntabwo muca inyuma. Uheruka ryari? Mperuka kera ntaramenye ibyo ari byo. Sakwe So sakuza no muri kumwe. Igicucu cyanjye yego. Ugize amahirwe yo guhura n'umwe mu bantu bakomeye mu gihugu, wakwifuza guhura nande? Nabivuga ngira ngo mfukamye. Nyakubahwa Paul Kagame. Ni iki kintu wamubwira? Sinamubwira iki cyinshi pe kuko duhora twifuza abana gatwumva ibintu byose byaba ibyacu ariko nyine kuri iyo nshuro turamutse duhe ntabwo nabura ikintu musaba. Okay, katwifuriza kuzahura nawe. Bizakunda. Niwe muhanzi ukunda? Umuhanzi nkunda nkunda Kivumbi. Gokoma twagiye. Nkunda Kivumbi. Indirimbo ye uzi imwe? Indirimbo yanjye nzi waiting. Twagiye. Ndirimbe agace kamwe gato. Ndagufasha. Okay, ariko ntabwo nzi kuririmba ndagerageza. Kubera mukunda handi muflowing. Icyama amahirwe tukibera inshuti niyo twazahuza rimwe ndi wazatumicyo ifiza kajibu nako ngaho. Kivumbi benshi bamushinja gukoresha ibiyobyabwenge. Nawe ujya ufataho? Wenge ntabwo mfataho ariko nyine mu akushonaho. Oya kuba wenda ntabwo nshonaho. Yewe uburyo wenda Kivumbi actinga mu ndirimbo baze. Tugana ku musozo. U Rwanda rugizwe n'uturere tungahe? 30. U Rwanda rwose. Mu turere 30. Ngo? Yego. 30. Arabyizeye? Baratwumve. Mbubare. Okay, twagiye. Nindi yari wumva ko wambaye neza? Ibyo nyine wambaye neza nawe byiyumvamo. Okay, twirukanka cyane. Igihugu kiri mu majyaruguru y'u Rwanda. Ku mupaka mu majyaruguru y'u Rwanda ni iki? Majyaruguru y'u Rwanda. Ku mupaka. Akarere. Igihugu kiri gihuje umupaka w'u Rwanda mu majyaruguru. Uganda se. Uganda. Tanzania. Tanzania ubwo iri hehe? Ni Uganda. Kenya. Mu Rwanda. Alright, tugushimiye cyane kuri subscribe, like, share na comment kuri ILC Rwanda TV, amakuru n'ibiganiro ndetse na filime mwakunze mukomeze kuzera kuri Sinet House ni mu 5 ku kwezi, ariko dusoye kuri Centre Pastoral Notre Dame de Fatima, niho radusanga, niho ubuzima bwacu bwose bwa buri munsi tukorera. Ijambo rya nyuma ku mukobwa mwiza nakiriye, muramubona gute? Yashobora iki? Ari kuririmba, ari actinga? Usenga muri itorero? Jewe. Restoration Church. Uro kwa Matabaro? Herukayo? Ndasenga. Rimwe na rimwe. Ni Matabaro ni Masasa? Izina rye ndyibuka ariko ndasenga. Baheruka gukora mu musasi ryari? Gukarabamo. Gufura hano mu mutwe. Yego byose. Then ngenda noga mu mutwe agahita banakomeza bansuka. Umufiansi wa Kivumbi tumushimire cyane. Waba Kivumbi wabyitwaramo gute? Ni Imana ibizi. Ni Imana ibizi. Bihari Imana.
wakoze cyane kubana natwe kuri Iris Rwanda tuganira iminota 10